Pasteur Wezonlo. Kafu ne maou. Me do jane ya de me to de siade. Va dekepe du topomonya kakagan ya me. Chensi ya. The Lord gives me assurance Anami didepo. that He will visit you in a special way. And every blessing that Calvary has provided, whatever you have not got tonight, this final night, everything will come to you. Hallelujah. Already we have heard testimonies of great things that the Lord has done. And we can say all together that God is good unto us. He is good to me, to you, to your family. And all these 6 days of the crusade, now, we're going to do something special. Number one, there is ready, immediate miracle for you to carry away. Number two, there is immediate inexhaustible miracle that will be flowing this year. Number three, you have enough, and now you are also Aname bubu ha. Amedio na kasila wa khonukono. the people you look at, Ameyo na poplen kupolo a ole khonukono. Hallelujah. miracles will be your companions Nukunu ado hakpakle. all the days Le of wo your life. agbe menkeke o katsame. You will not lack. Eye nane kema gahia o. I will not lack. Nane kema hia nye ha o. Ble. Everything I need Nusia is nusi kema supplied. hia la apetola awenam. Well, Fo. thank you today. Nye dakpe na o de Bless beata. your name. Nye yira wonko. I will glorify Nye you. kafu wonko. Thank you for what you Fofo have mie done. dakpe doyo ne For wonami. salvation, Kena dede. for healing, Bene yodo. for Bene deliverance, tuka. for those who are raised Kena from me the yo dead, kata ne and foncho me for kuko dome. cancers you have healed. Le cancer do Ulcers kata you ne have dejo, healed. abido yo ne Tuberculosis dejo, you have healed. boki do yo ne Eyes dejo, you have healed. ku yo Looking baye ne dead, you vuo, have healed. eto yo And kuwe yo, our stone lives, sese, broken hearts agbe yo kata that you have etio, mended. amobe We give you jigbana all ne the dodo. glory. Apato me chonchi Receive our kokwe now. praise, receive Konya our bak pe glory dada o plenya in benti kokwe o Jesus' kata le name. piesi ale Yesu pen kome. We come Apato tonight mie va piensi ya, with great kakle mo expectation. pokpo gande, And we know Eye on mie nye. this ground bele and tepe ya. everywhere, La all over pisia the pi world, kole nkonye your semlea. power Nu will be sewa. sent forth. Eja doen There will doda. be salvation. Eye ade ame o. There will be healing. Ahaya me There will o. be miracle. Atuka me o. There will be Awonukunu na me o. deliverance. Adega There me will be o. the breaking of yokes. Eye ange And kokuchi you ole kona me will o. give us Eye enough for ele nu ourselves gede and nagemi. then to reach out to Alegbebebe other people. mio ha mi akude aname bubua o. Apato me dogba be tu si aji aso atu gbenkeke aji a. Nukunu be nu senwo a. Ne poton plo nya dometo de sia de do fi sia fi kemie yi le Yesu pen kome. Mie de akpe na obe ne we na mi vo. Le Yesu pen kwa die mie dogbe da le. God bless you. Ma You wu can sit yira down. nanifa. Tiesi ya abale meglene We're talking about nya fonu today, poto kude egbenchi. about tomorrow, Echo ila vava. about the end of this Kakple year, mia epe abe about nuwunchi. going on Kakple to ale the si next mi year. azazon li And I'm kaka talking gede pe ye yame. tonight Ta piensi ape on maunya yenye miracle nukunu for every true believer. nukunu Hence, amandre today, le alo gome kpɔkpɔ and amandre then me na all the xɔsetɔ days kata that follow. eye nkpenke egbe Miracle carrier. kpenkeke yo kata va nukunu ya Are you- da gede agbo me tika wa me ma de Miracle. nukunu ya gede wa gbe me la Sevenfold nukunu miracle for vovovo every true believer. amandre
na Xɔsetɔ vavãtɔwo Marko etame ashekeke lo vɔvɔtɔn egblɔ be Yesu gblɔ nɛ bena ɖo nui be ame ya eya dzo yi ŋuti kɔkɔe me vɔ eya le afi ma ɖa ke nye kpakpli woe kpɔtɔ nyamema yiwo aƒetɔ ale tsɔ enya le na Yesu gblɔ na meka hã na ewo be ne ate ŋui ne ate ŋui axɔe se la ne ate ŋu axɔe se ko ame si xɔe se la ate ŋu awɔ nu sia nu dede kpɔkpɔ le me nu sia nu ya mea dɔyɔyɔ le me nu sia nu ya mea gaɖeɖe le me nu sia nu ya mea nukunu manyagblɔwo le me nu sia nu ya mea ŋusẽ le me nu sia nu ya mea dziƒo nu la ʋu ɖe dzi o nɔvi nye xɔe se ko nɔvi xɔe se ko le gbɔgbɔwo me le luʋɔwo me nu sia nu na wò nutilã nu sia nu le dɔwɔƒe wa le asigba wa gbɔ nu sia nu le ƒome wa me nu sia nu kake dzim ne le wo xɔe se ko aƒetɔ yi ke meka aʋatso o meda la kpa o aƒetɔ si ke be nya le teƒe gongongom la ebe nu sia nu le bɔbɔe na ame si ke xɔe se. Ta 11 Marko ta 11 kpikpi bla vevɔ etɔ̃lia egagblɔ be vavã mele gblɔm ebe vavã mele gblɔm na meka na ewo ekpe ame aɖewo li no se mawo ƒe nya la wogblɔna be o enya ya ame buwo tɔ lo nya nye mele mo ao mawo le ƒo na o ekpe ya nɔnɔme sese yi ke me ne kpɔ ɖokuiwo le gaƒoƒo ya me dɔléle yi ke va tso gaƒoƒo ya me nɔvi nye vevesese yi ke me ne le gaƒoƒo ya me ɖe enya le va na o be ne se yeƒe gbe ya ne se yeƒe nya ne xɔ yeƒe nya dzi sea nuwo katã anɔ wɔwɔ le agbewo me ebe vavã nyateƒetɔe maglo mada vavã mele gblɔ na mi bena donkui be ne Kristo egblɔ nanea ele kɔ be ale ke enya dogo le keke be gɔmedzedze ne be mawu be kekeli ne do ta Satana ɖeke menɔ anyi o la futɔ ɖeke mate nɔ afi ma xe mɔ na mawu ƒe nyagbɔgblɔ be ne va me o ebe vavã mele gblɔm na mi ava me koe be ame si ke la gblɔ na to sia bena ame si ke nye hã me le ame si ke ma me la eto ma yi ke le agbewo me le fiesi ya etete ɖe anyi be to ma yi ke ƒe ŋkɔ ne le xaxa be tomo yiwo le agbewo me adika yiwo katã va tso ŋkɔ na wo me dza ƒo nu ƒo na tomo la ho fiesi ya eɖo la ho ame si ke la gblɔ na to sia bena ho ne na yi aɖadze eƒu me eye meke aɖi le eƒe dzime o hafi bom exɔ nese na bena nu si gblɔm yele le me va ge la avava eme ne nu kake wogblɔ avava me ne hallelujah tika amenu aɖe hã ebe axɔe la nye ame le xɔ ge ele me va ge nam ava va eme na mi nu kake miagblɔ ava me na mi kpekpe bla vevɔ nea ebe eya ŋuti ebe esi ke wole be ne gblɔ nya nanea axɔe ta le esi wole be nane kentɔ mate ma xe mɔ na ɖeɖekpɔkpɔ o dɔyɔyɔ o katutua o nukunua ebe ya ŋutia eya ŋuti esi ke wole be mawu nya sie ŋusẽ kpɔtia le ye nane kentɔ meli ate ma xe mɔ ne o ta Yesu be ya ŋuti me le gblɔm na wo bena nu sia nu si ke ta na nu ka dzi ne le ele dzi enuti fafa le dziwo me alo ele dzi nu vɔ tsɔtsɔ ke alo ele nu ka dzi ne le o ele dzi vovo kpɔkpɔ alo ele dzi be nu vɔ yiwo katã blae agbenɔ
nono yo katã bla o dali ele di be kawo ne so le yentia Yesu be nu sia nu si ke na gbe lonko ele di ti papa ele di jeme ele di ti papa le to me papa le son de pea Yesu be nu kake ele di nukunu ele di ŋgɔgbedede ebe nu kake jim ne le la ye ne gbe do gbeda de takola kwese bena aso asiwo eye avava mena o reka yi miele don ti axɔ ge ne nyaƒe gbedodora o nenye be exɔe se be yele xɔ ge eye ne eke ne le mawu nya se gaƒoƒo ya mea ne ne gbe le xɔe se le dziwome be kaka gbedodora mawu nya la kpa nu ya di me le ava mena wa ava mena o ne kpɔmɔ bena de le amen kɔtia koa be yele nane xɔ gea ne gbe xɔe se ko la ava mena adi da se nye ya ma di da se eye ne xɔse sia le me wɔa ne bi nye ne xɔsea ne gbe xɔe se ko la axɔe Yesu be ava mena mi nye ava mena mlo enya ne xɔse le dzime na wa xɔse le dzime na o ekpe la be mawu me ka aʋatso minya Kristo ɖe me da la kpa o eye minya be naneke ŋutɔ me sese na mawu be wòawɔ o ta xɔse ne nɔ dziwo me eye nu si ke dzim ne le na xɔe godo dzimedzidziwo la ele me va ge na o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Well, tonight, the Lord is going to grant you all those desires in your heart. Sevenfold miracle. The seven M, that's one. I, that's two. R, nukunu tonlia deli nukunu nelia deli that's number 4. C, nukunu atonlia de halie jaho nukunu adelia de halie hohoge eye nukuna mandrelia de halie hohoge ta nukunu a each of the letters nukunu miele nukunu vovovovo hoge la petɔ la gbɔ zikpɔzia nukunu vovovo mandre la petɔ gbɔ fiensia wawe na ho eye malɔwo katã yaƒe me nukunu gbãtɔ nukunu tso miaƒe wɔla ŋusẽtɔ la gbɔ nukunu gbãtɔ ma nukunu sesẽwo tso miaƒe wɔla gbɔ miakpɔ ebe aƒetɔ va de wo nukunuwo fia kpa mawu ƒe nuwɔnawo mawu ƒe nukunuwo la ebe wo sɔgbɔ le agdomea medo gbe ɖa be nukunuwo ne sɔgbɔ nukunuwo ne nɔ vovovo nukunuwo ne nɔ hame le Yesu ƒe ŋkɔme ebe aƒetɔ ebe wo nukunuwo lolo ekpea eye ne tsɔ nunya tsɔ wɔ wo katã mawoe nye wɔla etsɔ egbe kple mavɔmavɔ la mawoe eye nu sia nu si ke hiã wo gbɔgbɔ wo luvɔ wo luvɔ wo ƒomeme la fiesia awɔ nu yeye va na o ebe anyigba yɔ fo kpakple wo kesinɔnuwo sɔŋ anyigba katã yɔ kpakple wo kesinɔnuwo elabe manawo ma anyabe le takpekpe ya me la Yehowa be kesinɔnu yɔ teƒe ya eye le teƒe ɖe kpekpe ke miele se ŋkɔ nye le ya yiko nye be mawu le afi sia afi ta enye nusrɔ̃ katã tɔ eye wònya nuwo katã ta ate mɔ nu sia nu ta la fi kake miele o fiesi ya Yehowa be nukunu hamewo eya yike nye wɔla ne tsɔ katã na mi le Yesu ƒe ŋkɔme Luka ƒe agbalẽ tame 8 Luka tame 8 kple ãdrelia eye wogblɔ na wo be nu si ke amegbetɔ mate ma wɔ o la Mawu ate ma wɔe nu si ke amegbetɔwo mate ma wɔ o la kpɔ ɖe nu
edende an evil le me habit, ede a sinful badade habit, la gbe you me try to break, ejagbagba you be slap adasi le yourself, de anti every doko time you do kasa that game ne thing, wono akonto you afoto walk me na on dokio pebbles, abe every o time you do kasa that game thing, jana gbagba you say, be I'll not adasi le sleep no on anti the bed abe o today, I'll sleep on the ground, I will egbea punish de myself. esiata That's all the magamla punishment you bachijo give mamla yourself, nyigba and with all kono the bena things kora that the bena de matema psychologists and dasi the le ti people ha have told kake you, ejagbagba vu keke impossible. But eglo now, formato no be tonight, it is possible. ezawa mea zaya The mea Lord ele wo will ne ma give wo your life. mau awe The now Lord will change your mau life. atro The agbe no Lord no will turn your life mau atro around. ntinya o And what eye you nu have found sike impossible, matema what it wo la says, the things which numa are yike impossible with amegbeto men, matema wo with la educated men, na with esuku delo idolatrous matema wo men, la with nunyala occultic gan men, matema wo with la powerful boko men, matema wo with la financial men, anuseto with matema all wo those la people, numa o all yuka the things megbeto that are fumebi impossible vovovo with matema wo man la are possible nyabe mawo ya tonight ewo with ne God. efiesi awe na o Congratulations. akpene mawo You have come to bene the right va place tonight. fiesi ya And le what teƒe you nyuitoa desire that nu you kake thought jim was nele impossible, enu I si couldn't ke have that amegbetɔwo mete wɔ tonight. fiesi ya What la you desire, nu si ke and you jim what nele you ya pray for, nu si ke and na you bia to believe gbedodoɖa mea that you receive ne xɔse be them, ele me vam na yi you'll la have them. ava va me na o nukunu Manifold miracles gbãtɔ ema from kpɔm yele our nukunu mighty vovovowo tso Creator. miaƒe mawu I xɔnametɔ la gbɔ I azɔ nukunu incredible evelia miracles. nukunu What you manyagblɔ can never nu think si about. ke me susu kpɔ Incredible nɔvi ye miracles mawu for wɔna incorruptible nukunu creatures. You see, magble there are magble people, ekpe ame aɖewo they li want to live wodzi be an incorruptible yeanɔ life. agbe They yi want ke to live ŋuti mo a kaka ɖeke mele o life that is above yeanɔ God. agbe They yi ke try nyo on their own, agbe yi they ke dze could mawu nu not. wo ŋutɔ And when dzana they gbagba saw that kaka they gake wo couldn't, mete they ŋui heard o about Enoch. eye wose He mawu lived nya ku ɖe all enɔk those ŋuti 300 woxlẽ years alegbe aleke wozɔ incorruptible. kpakple mawu They ƒe alɔfa heard tɔ sɔŋ about Samuel. wose nya ku ɖe He samuel lived ŋuti in the aleke wonɔ agbe house of Eli. le Eli He was ƒe me incorruptible. eye They wonɔ heard agbe megble about kɔ ɖo Shadrach, Meshach, and wose mawu nya ku Abednego. ɖe They Shadrach lived in Meshach kple Babylon, Abednego ŋuti and wonɔ they agbe le were Babel incorruptible. nyigba They dzi heard about eye Daniel, and they wose mawu nya ku lived ɖe an Daniel ŋuti incorruptible life. ememɔ They katã heard wonɔ about agbe other eye people's womeƒo ɖi wo children. ɖokuiwo Their o lives were clean. eye Their lives were righteous. eye wokpɔ ale Their ka amemawo lives nɔ were agbe beautiful. dzɔdzɔe Their amewo lives ƒe agbe shone nyɔ in the awo ƒe agbe presence of akle the Lord, le mawu and they ƒe ŋkume walked after the eye Lord woawo in hã holiness and wozɔ le mawu ƒe righteousness ŋkume le all the dzɔdzɔenyenye days me of their le woƒe lives. agbemeŋkekewo And they katã me say, I eye want wogblɔna to be be like o that. nye ame dze be manɔ You'll abe be wo like that kene la tonight. tso fiesi ya ava me na wo The nenema blood of Jesus Yesu ƒe Christ, ʋu ale his Son, mawu vi la ƒe cleanseth ʋua us ekolo amia from ŋuti all tso unrighteousness. madzɔmadzɔnyenyewo As katã you me come to the Lord, nɔvi nye ɖe va and aƒetɔ you la gbɔa present eye your heart, ekpɔ your be mind, edziwo your body, susuwo your ŋutilãwo character, wo de your behavior, wagbenɔnɔ. you present that before the Lord. eye and netsɔ say, katã va Lord, mɔbe ŋkumea there's tsɔ sin ne here. ba aƒetɔ There's a spot here. Fi ya ɖe, There's uncleanness here. eɖiƒoƒo ɖe le There's afi ya, defilement here. nu There is makɔmakɔ ɖe evil teƒe ya, there. And nu then you vɔ̃ ɖe le open teƒe that ya, heart ne and that eʋutsiwo life nɛ. unto the O Lord. na The aƒetɔ Lord la will forgive you. aƒetɔ la tsɔ katã ke The wo Lord gbã will set you free. eye ana And avo then tso the me Lord mekpɔ will vɔ lo give you the eye aƒetɔ ana power nu to sẽ go bena and sin ne yi la no more. He'll magɔ tell nu you, vɔ̃ mawo ke neither gbe ɖe o do I ebe nye hã nye condemn mebu you. fɔ o Condemnation hei is gone. magblɔ aƒetɔ le tsɔ Guilt nu is vɔ̃wo le ke o gone. And the etsɔ freedom enu that vɔ̃wo the tsɔ Lord le has ke o eye provided, vovokpɔkpɔ that freedom yi comes ke to you. aƒetɔa tsɔ Then va he na says, mi la go atsɔe and na wo sin hã no more. ebe hei That's eye tso sia dzi incorruptible. la megɔ nu vɔ̃ zɔ o Incorruptible ke creature. anɔ agbe Such people anɔ agbe have mo kaka menɔnu incredible tɔe miracles. ya amemawo la ɖo xɔ And in the nukunu coming gbe year, sia sia gbe everywhere you go, magblɔ nɔ be every ƒe ya me day ɖe of your ƒe ƒe ke la va ɖe when you agbemeŋkekewo face katã me ɖe challenges na ɖikawo va created by sinful o men, ne amegbetɔwoe created by tsɔe va o wicked men, ne ame baɖawoe and they tsɔe say, va o if you are not ne corrupt, yewo gblɔ bena if you don't want to be nenye be corrupt, medzi be then ya you're going to agble face kɔ ɖo oa difficulties. ke I'm telling ŋutɔ you that eme all la those sesẽ nɔ nakpɔ ɖa difficulties, the nɔvinye Lord ne will kakawo gava remove hã out of your aƒetɔ life Jehova la in ɖe wo Jesus' katã name. ɖa le mɔwo dzi le Yesu ƒe ŋkɔme Incredible miracles. nukunu manyagblɔ Incredible miracles nukunu manyagblɔwo for míaxɔ incorruptible tso creatures. míaƒe Daniel wɔla chapter gbɔ 3. Daniel ƒe agbalẽ I'm reading from verse 15. etame tɔn kpekpe wuiatɔn If you be ready, ne there is a time. kpekpe wuietɔn ema ekpe ya Now, ntasela if you la be ƒoƒo le ready, teƒe ya this is a cruel ekpe ya leader talking. ntasela
ame vɔ̃ɖi ale ƒoƒo le teƒe ya
ebe yata mi dodo. If ye be ready, Ekpe this is a person ame that si ke threatened le to vovodi put them dom alive. na And we he ya. said, now, Ebe if de- ye be ready, ebe ne that yata mi at dodo, what time be ye hear ne mi ese. the sound Ekpe of the o, cornet, flute, Jeo, harp, gakasankuo, sackbut, sankuo, psaltery, veno, and dulcimer, ejeo, and all sanku kinds pomebi of vovovo pe idolatrous didi la. music. Ye fall Eke ma down mia and jeklo, worship adogbeda na the image legba, which si me I wola. have set up, have made. Eye mi adetakune. But Ke if ye kene mi worship edogbeda ne not, ola. ye shall be Eke cast ma the wato mi afo same gbede hour ekpojo into bibila the me midst of a burning enumake. very furnace. Look at the question. Konya And who is biasiara that ebe ma God ukae that atem shall deliver ademi you cho out asinye of my me. hands? Konya That's why biasemara people compromise. afi ma ya When, mo you tona confront chinu le ma people, achaka or people nu confront you, afi na mo and you va say, va chonya de "Don't fear mianchi God. abe I don't believe there's judgment. akpa nya nya I nya can ponto do to de kele yolo anything. anya I can msianu ke waste your judge na life. ya mo na I lo can do this and I nya can do matema wo that." msianu And falo you see the way they are talking. eye And you know ekwale the ko le meaning. pompo And they ale say ke they have the holo de final jio authority in your life. eye That's ele why kwa ba people mema si nya compromise. kwoti ale They eva might na menya o compromise into na selling ble their body kodo na into dokio sinfulness. eye na ve They geje nu might vome compromise in giving eye bribes. They might na ve compromise wa one wo way ya or de the o other. tem wo be nu They bada are bada not ofa incorruptible. amema wo But de Shadrach, o menye Meshach, and ameyo Abednego, they domdo were incorruptible bomla creature. The grace of ma pa God menu that ve me le came wo to pe their lives agbeme o had turned their lives eye o around, tro and they became eye righteous wo tro and zua eye wo holy nya and mejojo ame kokwe incorruptible. o Those are the ta people amema wa as we go through life, nenye be you'll have incredible miracles. miawo ya mie I demo said you ye will ma have tro nya pa gbe no incredible eye nu miracles. fo me ga nya pa But gbe mo la if miawo every la no time konu konu there's temptation, vone every gasia time kame there's kete trial, kova every time toto the kova people put nenye be pressure on you, amo every time the people of le the fo nya world, de they nu want to bend you to amamo their own ji be will, ya you're ya always tucho do nu suffering, gbegbele me and you're always ebo stealing. ha tona It's okay, vovon okay, okay. abe I will do what you say. ebo I'll ma forget Christ. I'll forget salvation. ebo I'll forget angolo be ji me heaven. totro be I'll nya forget acho holiness. ade I'll do yesu ala what you say. kwachi You'll ebo never awo have nu bada incredible ocho ya no bi nye ma miracles. honu kunu Then, ma honu look kunu at wa o verse 16 kwekwe kwa me here. wi ade Here ada Shadrach, Meshach, and Abednego ebe that tete answered Shadrach and Meshach said na Abednego to the do nu na king, fiala bena "O Nebuchadnezzar, Nebukadnezar begin to look down." ekwe They looked at his demo face, tolo at the one pom that kumene wanted to burn them in amema the yike fire. They be said, achofu "O bere kpoju amere Nebuchadnezzar, we ebe o were Nebukadnezar not the kind of o miawo people ya mi you menye can amema intimidate. yike na tema That we're not the ado kind fofo of jina people you bobo de can ne ma cower. kwebo We mi made menye up our fofo na minds, to we're facing, mi and menye we're amema following the yike God of miawo ya heaven." mi nyem They jifo said, ma wa be "We are subola not o careful. eyata We're not ebe anxious. koda We're not mi mi ma stealing. kanu o We're not mi mi ma trembling. ti And we're not jojojo going mi to ma answer fo ha o thee in this apato matter." Then in verse na fia 17, Nebukadnezar mi it jikama says, chomia "If po it be so, ebe de you have power ekwe enenyo to nu set up selasi o fire, atemato and pu gbede burn jome your neighbor ni alive, and atojo then amegbeto creatures afian of lo God, ma you pe can nu throw wo wa them atemato into your pu gbede furnace." All right, go ekojo ahead. bibi me a enyo If it enyo be so, ebe ne our lale ha God, minye whom we be serve, miama wu that's si what I'm subo telling miele you. la Serve hallelujah God. ekpe Serve subo God ma with no all binye your subo ma heart, wu all church your oblibo soul, and all lubon your blibo mind. pakple Whether suso people blibo are subo there ma or wu not to amole push lio you and amome lio to elevate amade you, libe just ya serve dojipo the na o Lord. amade Whether libe ya people kpere nti o see no your binye faithfulness subo or ma wu not, just subo ma serve wu we the are Lord in the subo ma ple private, ti in the oblibo la public, le in church, bebeme and o in the le office. gagrago Anywhere you subo are, le if dome you're o a la man simo of le principle, suku if o you're a subo man of no binye dignity, ne if nya you're a amema man of yike tu holiness, ankwade if you're a amema man yike me of kokwe your nyenyele word, jojo what nyenyele you said amema before yike the Lord, le I subo will mo pre serve the nya o Lord. toto Go a and carry that tebere out. Get to your office. no Don't binye be part na of ya the pemedi corruption. mega If no you have nu been part gbegbele of the o la o corruption in domo the past, mega no you be come ham to the Lord and o you say, we ya "Lord, ne ojibe ya enough tutu o is cho demere enough. yima Now ugo ba I will peto serve the esu Lord." nenema ekpe wa me ike I chaka didn't na hear nu you. cha tone ma You will be serve o the ma we su Lord nenema and the azon de grace of meva God and be the ma strength subo of God e ma and be the amenu power fefe of ma God pe will nu se uphold you in akpedenchio Jesus' na name. subo e le Yesu And pen so they come said, "Go eyata ahead de and ka make pe your yo globe fire. koda Our God dojo whom we afa serve
mia mawu si ke subɔ mie le la atema ɖe mi tso kpodzo bibi la me eye wòatem aɖe mi tso wo efia si me. O
Oh, me chonu se a chonao. Maula de o hale fiensia. Adeo. Cho open ngoji do do me. Adeo cho be fipo de o me. Adeo cho ame von li open ngoji do do na mo katamele Yesu pen come. Nebukadnezar fia abidi menya amado ononakpe eye ojinabe yuano amepenkume kom ome jinabe de yuakpo wa onto open dodo ple open nyamachocho gbo open nkuome nona open nyamachocho gbo lo pa gbeme keko kata mo voa o chono open nkuo danade open futo open nkumeji anokpo amekele dongo jinao amekele do vovo jinao nyonu maikele do vovo jinao aleke be hlon kume aleke wo kume de be le bijia ebo okotona vovu nyanya pa epia enume wona be nukunu ayido elabena melagbe kokwel le mo be kumo o pon kume ne la ebe nam ke Nebukadnezar amadeli yike lolowo amade pota na nyenu seto katã amadeli ne pia Nebukadnezar yikenye amesese katã ke miawo ya mia subo mia pe mawa eye vo fia biji eye nenema kasia gamela nous vont là-haut au piaji nenimo donano be miawo ye mi me wewa nenema bina jema la be nous vont là au pe game nous vont là pe jojo mema abe fia Nebukadnezar ne ebiti oh do me joe eye abe efia be lukata mi me wonu sike me glo be nya o kata ye mi cho mecho mau cho nu panto le wa nya ba gbeme o eye mi me wo ne je dodo ji o efia biji vo ne biji kaka ha afafage alefia dese be wa bla Shadrach Meshach Abednego eye o bla o dese be nu amesese on tu sese le be fia do fia same be wa koko atofugbe de ekpojo bibiame amema yo tofugbe de ekpojo bibiame juanton pe bibia egbla wonto joku. I'm sorry for your enemy. Futo wa me do babare na o. I'm sorry for your me do babade na yo me chila o. I'm sorry for the supporters. Me do babade na me yo kata be ya no me gbe na Nebukadnezar o. Well, let them face God. And then na omenye wa gbenya kpaklema wu Shadrach Meshach Abednego de ke kapiton ya wa yo to fugbe de ko duamea yo nyebe wonya amema plekodo amejojo le moment kumea la bena mane de Kristo meto nu na yeye nu koko nu bayi boda vo koko o kata nu bayina eye azo otrozuna nu wona yeye no bi ne trochi me na ko Yesu ade le takpepe ya me yeye ne twagbo na Yesu la fika ke ne se konyele ya me dogbeda be mau pede kokwema ne gedeme o eye ne yazo akomoji ne yazo anu akpejojoe ne yazo anu akpele jojo nyenye kle kokwenyenye me le wa gbe men keke katã me le Yesu ben come eye mau yike wa nukunu manyagblɔ ya wa akpɔta no nukunu wɔm la gbome eye yo tsɔ ƒu gbe ɖe ekpodzo bibia me azɔ a wonɔ zɔzɔm le dzoa me eye efia va fɔ ŋdi kanya eye wo be akpɔ kpodzoa me nu be akpɔ amemɔ katɔ le afi ma hã ebe ne me wue kple wa ame kpɔtsiɔ Yudatɔ kpɔtsiɔ hã wo maga agbe toɖoɖo ma zɔ eye kaka wa kpɔ ɖeke ya ebe mo ya nɔbi nye futɔ be mo la wɔ ya hey ame ɖo gblɔ be ne me tsɔ agbenye na Kristoa nye menya nu ke la va dzɔ ɖe dzi nyom me dzo le vɔn la ame yiwo le aƒe ɖaa nyakpla ame yiwo katã nɔ kɔƒea me tsã nyakpla ame yiwo nɔ nu aɖeke mea nɔ haya me ɖekea nu ka la va gblɔ wo la wɔ ɖeke kple me la nɔbi mate ma nyi nu wɔna ye le Kristo me o ame mɔ katã aƒetɔ la ŋutɔ aɖu wo dzi na
hã o Nebukadnezar gblɔ be mi va kpɔ yɔ menye ame tɔ̃ mi tsɔ ƒu gbe ɖe kpodzo bibia mea kpɔ ɖa mele ame ame ene kpɔm nu katã ɖeka ve tɔ ene ene tɔ eve ɖeka exlexle gaxlexlexle ame ene ko kpɔm wole ele gbɔgblɔ be azɔ be ame nelia ƒe nɔnɔmea ele kɔ abe Mawu vi ƒe nɔnɔme ene hey Mawu vi la anɔ kpakple o mebe Mawu vi la amagble o ɖi o nenye be eɖo kakawo me eɖo tetekpɔwo me ne eɖo nɔnɔme sesẽwo me ya mo le mɔ kpɔm be atɔtsinu agble kɔ ɖoa o Mawu vi la nɔ kpakple o eye le woagbeme ŋkeke katã me la Yesu la hawo dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me eye azɔ Mawu do ɖe dzi medo gbe ɖa be dodo ɖe dzi ava ɖo lo eye Daniel azɔ Daniel hã ganye ame bubu miakpɔ be agbedzɔdzɔe hã nɔ ahame ede kɔkɔe nɔ eya hã ƒe agbe me eye wònye ame si ke ŋuti bubu nɔna wobe ŋutsu ya enye ame kɔkɔe ele be nukunu tɔxɛ aɖe na su esi eye Daniel meku tsi dzatawo be doa me o nɔvinye ɖe Mawu ate ma wɔ egbea mebia be aƒetɔ be ŋusẽa ne dzɔ ŋuti o yome tsitia mana be dome la gblẽ o abosam ƒe ayemɔnuwo magblẽ dome na o nu kake yometsilawo la ɖo hã wo ya alike goŋgoŋ va se ɖe nuwu na aƒetɔ la le Yesu ƒe ŋkɔ me nukunu gbãtɔ mi kpɔ nye nukunu vovovowo tso wɔla ŋusẽtɔ la gbɔ evelia nukunu manyagblɔ nukunu tɔ̃lia yenye nukunu si ke woŋlɔ nukunu si ke anɔ xɔ yi ke anɔ kaka ɖe dzi anɔ keke ɖe dzi akaka ɖe ame bubuwo dzi ame sia ame yi ke le gbɔwòa wo hã nɔ xɔ nukunu ma be ɖe nukunu yi ke dza xɔ piɛnsi ya eɖanye ɖeɖe kpɔkpɔ dɔyɔƒe nukunu katutu be nukunu eye Mawu ƒe ŋusẽ yi dza wɔ dɔ le agbewo me le piɛnsi ya ɖe nɔvinye matɔ te ɖe dziwo ɖeɖe ko ne srɔ̃ŋutsu ya ayi srɔ̃nyɔnua dzi ewò srɔ̃nyɔnu ya ava srɔ̃ŋutsua dzi ne dzila ayi ɖe mia viwo ƒe agbe me ɖeviwo ayi ɖe mia dzilawo ƒe agbe me eye ne yi suku ayi ɖe xɔlɔwo ƒe ge ɖe xɔlɔ ƒe agbe me akaka ɖe afi sia afi ema ye nye nu gãtɔ ku ɖe Kristo ƒe nukunu ŋuti nukunu yi ke miakɔa manɔ te ɖe mia ɖeka ko dzi o anye nukunu yi ke la akaka ɖe ame kpɔtɔewo gbɔ makpɔ ŋutinya ya tsɔ fia mi le dɔwɔƒe agbalẽ etame 15 kpekpe blaeve-atɔ eye zãtiƒe la Paulo kple Silas wonɔ gbe dom ɖa nɔ aƒetɔ ƒe kafukafu hawo dzim eye gatɔwo nɔ to ɖom wo wolé wotsɔ do gaxɔ me eye wotsɔ ele kɔ abe woxɔ vuvukpɔkpɔ le wo si ye wolé wotsɔ do gaxɔ me eye be míafia wo ne woakpɔ gake ame yiwo nɔ dzidzɔ kpɔm wolé wo de gaxɔ me lo gake wonɔ dzidzɔ kpɔm gaxɔ me hã wonɔ aseye tsom be Mawue nye míaƒe xɔxɔ ƒe aƒetɔ nɔvi nenye be aƒetɔ la na wo ɖeɖekpɔkpɔ ɖe ame aɖewo ate ma va eye wola be woya dzimetɔtrɔ xɔ Yesu be nyamãtɔa kpɔ eye wola ha ɖe ŋutia aɖewo ɖa le woƒe hawo me aɖewo ɖe akpa ɖeka ye ame yiwo menya be nukunu aɖe le dzɔdzɔ ge le woƒe agbe me esike woxɔ Yesu oa eye wova tsina nuzizi me ava nɔ nu xam anɔ vi fam nyemenya o la nyemenya nu yi ŋutɔ dɔm me be mexɔ Yesu o la eye nuwo katã etsia yi ke nyemexɔ Yesu oa nuwo katã le yinam nyuie eye nɔvi ne eva tɔ nu ma dzi kɔa ele nukunu gãtɔa nage wòayi do egbe ya nukunu gãtɔ la yi do gake eye nukunu wòa yi ke Mawu na wòa mate ma yi ɖe ame bubuwo ƒe agbe me o kpekple vɔvɔ adea mekasia anyigba bubuwo ŋutɔ ale bena gaxɔa ƒe gli ɖoɖoawo nye kpo eye numake eʋɔtruawo katã ʋu le wo ɖokui si eye ameawo katã ƒe gawo tsu
menye Paulo kple Silas ɖeka ko be ga kɔsɔkɔsɔ ke le alɔ na wo lo gamenɔlawo katã be ga yi ke le alɔ na wo katã ga tsu le alɔ na wo tete gaxɔdzikpɔla ɖi tso alɔ me edzivo tso alɔ me egbea nukunu li menɔvinye wo akpɔ dzidzɔ le aƒetɔ la me aƒetɔ la be minɔ kpɔ dzidzɔ le aƒetɔ la me sia yi eye nukunu wɔ ma dzidzɔ le agbo me kpɔ o ɖeɖe ƒe dzidzɔkpɔkpɔ akpɔtɔ na agbo me ɖaa eye dzidzɔ ma yi ke gbɔ agbe ŋutilã anɔ gbɔ agbo gasia game le Yesu ƒe ŋkɔ me egbe ele xɔ nukunu etsɔ nukunu la va me kɔ asi ɖe ame nukunu la va me dzinu ya nukunu anɔ me dzinu yi la va va nukunu ƒe la va va nɔvinye ne egbe kpɔtɔ le Yesu ayome le dzidzɔ kpɔm le ase tsom ko la magblɔ be nukunu manyagblɔ anɔ kaka la mobuwo hã va gbe me na o le Yesu ƒe ŋkɔ me ta mi kpɔ nukunu gbãtɔ evelia mi kpɔ nukunu manyagblɔ etɔ̃lia mi kpɔ nukunu yi ke anɔ kaka ɖe ayiname kpɔtsiawo gbɔ enelia nukunu yi ke anɔ anyi ɖa tso ame si Kristo yi ke wosi ami na gbɔ nukunu yi ke anɔ anyi na mi ɖa tso Kristo yi wosi ami na gbɔ nukunu se ɖa yi ke Kristo la wɔ na wo de anɔ anyi na wo ɖa egblɔ na be amen. Ɖeɖe kpɔkpɔ be nukunu anɔ anyi ɖaa dɔyɔyɔ anɔ anyi na wo la gaɖeɖe wa anɔ anyi na wo yayra wo la anɔ anyi na wo ŋusẽ yi ke wotsɔ na wo be kɔkutso ne ŋe le agbo me wo la anɔ anyi na wo ɖaa le Yesu ƒe ŋkɔ me nukunu yi ke anɔ anyi na mi ɖaa tso Kristo yi wosi ami na gbɔ dɔwɔ ƒe agbalẽ tamewo kpekpebla tɔ̃-vɔ-nyi ale si Mawu si ami na Yesu Nazaretitɔ la kple ŋusẽ kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe ame si tsa ke le nu nyui wɔm ekpea Kristo ma eya ta Mawu ƒe le dɔme nyɔm na mi le míaƒe agbemeŋkekewo katã me eya le takpekpe ƒe ŋkekewo katã me ye egbe yi ke nye ŋkeke kpɔtsia nukunu gãgãwoe na xɔ ele tsatsam hele nu nyui wɔm hele gbe dam le ameneni o ame siwo katã dzi abosam ɖu la nu ye abosam agate ma tɔ te agblɔ be meli o nyanye le kpatse na me ya agbe ya ma gblẽ dome ne koe agbe ya ma tsrɔ̃e agbe ya ma wui koe ne Kristo ya va gbɔgbɔ vɔmawo katã ɖo ƒona tagba tsona le ame ƒe agbe me teteɖanyiwo la tɔ te maganye kluvi na wo dɔlélia la vɔ hayahaya anɔ agbewo me elabe Mawu li kpakpli ami sisi ɖe le teƒe ya le fiesi ya yi ke la ŋe kɔkutiwo katã le agbewo me le o haleluya Ezaya ƒe agbalẽ tame wo Ezaya ƒe agbalẽ tawo kpekpe la vevɔ ãdrelia ebe ava va eme be le ŋkeke ma dzia gake me hã bebe ɣe ka yi o na gaka me hã egbe le ƒomua me egbe wotrɔ ya fiesi ya ye ebe ava va me le ɣe ma yi be eƒe agba aɖe ɖa le wo abɔta eye eƒe kɔkutsi la aŋe le kɔ na wo eye kɔkutsi la aŋe le nu katã le nu katã hã le amidada la ta kɔkutsiwo katã le gbã le fiesi ya tsiƒodewo be kɔkutsiawo ŋe le fiesi ya le kɔ na wo agbe yeye dze gɔme na wo tso fiesi ya dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me nukunu manyagblɔwo la nukunu yiwo la kaka ya ame bubuwo gbɔ nukunu yiwo anɔ anyi na mi ɖaa ye míaxɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me anɔ anyi na wo le kaka tsɔ fifia be nuwu dɔyɔyɔ si ke xɔm ne le fiesi ya anɔ anyi gaɖeɖe ke xɔm ne le anɔ anyi na wo eye enu yiwo ame yiwo katã fɔ tso ame kuku dome ya agbe ƒe nukunu ma yi ke Mawu na mi ya anɔ anyi na mi ɖaa le Yesu ƒe ŋkɔ me
And the one Aye. we are going to get tonight. Est-ce que ne ja confiance ya ha? E hala no nyina o. Number 5. Nu atolia. The confirmed miracle. Nukunu ike jo dokpe. The creative Yike comforter. mau pe The nu Spirit sen of dokpe God. ji. Mo pe gboko. By the creative Yike comforter. tro gbogbo wona nu We're yeye. told in Jour, O na minya le yo. chapter 33, Pagba le verse tabla 4, ton vo the ton pipi Spirit of neame. God Be mau pe has gboko. made me, Eya wo. has created E me, tro gbogbo wo. has given me form, Enam and no the no me. breath of the Almighty Ebe has given mau pe me gbogbo ye wom. life. Nu so That kata tola pa Spirit of gbogbo God, e the de Holy bo Ghost, agbem. E Christ bo agbem. referred Nukunu to ma him be nyaglom as the Kristo le. comforter. Be And yenye in your nu being ka born akofala again no is bi involved. nenye be In your eko Yesu sanctification etro is jime involved. vava In your eya power enana of the me Holy kokko Ghost, nyenye the eya endowment chona of power kokko be nu of the se cho Holy dena Ghost, ameme he mo pe is gbogbo e wona involved. doya Because when he elabena comes, he never will convict eya the world afonya of de sin. keke amenu de And kude nu vonchi then be he will kpovo lead you to pray. eya ke kplo na me be He is adogbeda Intercessor. eya He ye teaches us honna to nyara pray, kode ameta us to pray, eya he moves us adonu to se pray, atutu he be na dogbeda to pray, eye he dena stirs zo us ameme be na up dogbeda to gbogbo pray. be do na malo The mighty eya e la kplo be na dogbeda intercessor. eye And nye as nya hoda kola comforter, ganto he'll eye nya give you kofala be confirmed dogbeda be nena onukunu Look yo at ji Romans odokpe chapter 8, romato verse pagbale 11 tanyi there. pipi de In kelia Romans chapter 8, romato pagbale verse tanyi pipi de 8, kelia of him, romato that pagbale tanyi Jesus pepe from the pi de dead kelia ebe dwell nenya mesi fo you. Kristo Yesu de Where is tito the Holy amekuko Ghost going dompe to dwell? gbogbo ne miamela I said, where is the Holy Ghost going to dwell? bebe fika gbogbo kokwe anno na And mi it's the ha spirit of life, anno miame not ela the be spirit agbe of death. gbogbo yi menya kube gbogbo It's yo the spirit of healing, doyo yo not pe the spirit gbogbo of yi menye It's the dolele pe spirit gbogbo of yo power, nu not the se pe spirit gbogbo of yi menye and gbogbo pe in gbogbo that yo spirit, ebe the ne spirit of romato tanyi raised pipi wi up de kelia Jesus ne from the amesi dead, ke fon Yesu le tite dwell to amekuko dome pe gbogbo he that no miamela raised up ekema mesi ke fon Christ Kristo le the tite to dead amekuko dome shall la also agbo quicken, agbe make agbo agbe alive your agbo mortal agbe nyapenu bodies tila by si o le his kukugela spirit ha that dwelleth le epe continually, gbogbo si ke dwelleth nuakika all nuakika the ha time, nuamiame dwelleth esia yi in nuamiame you. la And so nuchi eyata miracles will be nukunu wa anome o hallelujah Mark Marco chapter 16. tame wi aden We're looking at Pokwe. Mark Marco chapter 16 tame wi aden from verse 20, and they went pepe bla forth and preached velia everywhere. eye o Like di we're doing now. degbe fanya The nyu Lord abale kemiele wo walking mfensi was ene them, apetre do wo confirming pakpeli the wo word, hele nu se confirming the dom word. nyala nu se Every dom nyala nyasianya from the first day si to ke this ne se tun final keke day, gbanto di and kaka ba kode when gben keke right mamle now dia will be me confirmed to gbere ba in peto ne your tonu spirit, se nyala le wa gbe me confirming the ele nu se word dom for nyala signs to jesi showing. si o And pede the church ntila people men of God me said, mo pa amen. tu kwa kata ne gbona be amen Now, L, azon lasting nokono that means yike nyaga ho ganye that nokono last. yike anwanyi Miracles da that endure. nukunu ike anwanyi Miracles da that are there now, nukunu ike and they'll liegbe keep on being agakpoto there anwanyi until the da final day. pasere Last keke day, mamleto nkunu ike anwanyi the da Lord's counsel. eye Lasting nokono through the Lord's yike miakoto counsel. Look apeto at la gboa John. nyakwe Looking at John Yohanes fagbale chapter 5. etamaton In John chapter 5, Yohanes fagbale etamaton this is the man years, New Testament. le mbabla ye John yamela chapter 5, Yohanes fagbale etamaton looking at verse 8. Pipi ame And the nyia. Lord asked the man, Yesu "Wilt glona thou no be tula made a whole?" zon And the man said, "I don't have anybody. be When the titre water is troubled na to kwa pick abaji me ye up ntu aglobe and donu get aglobe me na de into donu aglobe the amade water." kemele And asinye o Jesus said, Yesu "Rise glona be na up, titre take up thy ko bed wabaji and walk." na And the zonzon Lord li is telling you apeto tonight, le glona o final ha day le of gben this keke mamle crusade, aji le rise up. jutopo monya kaka be titre You are not weak anymore. no binye me ganye Rise gbojo up. gbojo to titre You are not impotent anymore. me ganye dono Rise la up. titre You are not sick no binye anymore. me ganye dono Rise Yesu up. be And titre then in verse 9, Biblia sheke we're ya. told in verse Biblia na 9, minya la fi ma and pe. immediately Eye the enu makela. man was made Nutula
Père Lamessé, Kaye Yaho, Lamessé, Enumake, Eye, Koye pe aba eji, que soit son lit, l'Nkeke madi. Leke wa wo nukunu mala noanyine o. Leke wa wo be nukunu mala no pa gbemenda. Ba sede pe agbe ape nuwuwu. Pepe ame wenia, pepe wenelia. Nu sia o megbe la Yesu poe. Le mau pe la me. E wo gbolo ne bena. Poda. Wo la me se. Is the one that has healed. Eya e yodoe. Eya e hwe la gbe. Eya ye na umutu ya vo. Tu epe dolele ame. Ebe nobi. Poda wo la me se. Mega o nouveau azon o he. Bena nouveau di wusia. Naga wo o. Leke mi onukuna no anyina mi da. Mega tro ide redupe zame to ake o. Yesu be mega o nouveau azon o. Be yike vowe ya naga jode ji o. Leke na nukunu na nyina o da. Mega ile gbakle trompe nu ofe wa zon. Mega tro ide nouveau ba gbenono dipo po ba gbenono ma yike ne ron acha mega yegbo. Leke na nukunu na nyina o. Mega gbogbo ide peteshia nono sorabia nono aha nono bia nono. Mega yinu ma o gboke o. Ayi. Nu owodo yo ne wonale bebeme. Eya be mo na neko nobi me gaide ahamumu agbenono ta platie ma katagbo azon o de mo be ma pa menu be ne gede wa gbeme e na anu agbe na ma pe nchi kokoe eye onukunu anu anyi na oda. I said your miracle. Bebe nobi nukunu anu anyi na oda. Ebe mega o nouveau azon o. Bena nouveau di wu esia na gawo o. Me biaba me nou pepe. Yike suna mesio non agbejoju ya. Kwe. Beba me nou pepe yike dana anu akbe. Be champe nouveau magadu jiwa. Ele kwe le piensi ya le Yesu pankome. Yohanes Kbanto tama ton liya. Binye, ma mesia mesiko dicho ma o mela, me wa nouveau o. Ne chakbo na Yesu de. Agbe chantoa, agbe kokoa, agbe maike nonale, kokbegle do, kakble habobo, banabada o mem, ahasi bagbe nono, ajajeje bagbe nono, ahanono, sigayo yo ple tomokata, ano jama no choma o mela mega non agbe ma o. Ebena kamesiko dicho ma me la le doku ale doku wo eye fondi tola makasi nchi wo o maga kasi nu wazon mebe de maupe gbogbo atokodo eye futo maga kasi nu o Kristo anye plolana o eye fondi tola maga kasi nu wazon le Yesu pankome people of de Kelia ebe viwo ame yo xɔ Yesu ya ame yo trɔ dzimewe ya ame yo xɔ gbogbo gadziwe ya ebe mi de nyaɖokuiwo ɖa tso trɔ wo ŋuti nukunu ama ãdrelia yenye nukunu yi aze gaglagbe na xɔsetɔwo azɔ yi ke ne va aƒetɔ la gbɔa ta edesi aƒetɔa eye agbe si ke aƒetɔa na wa kekeli ke wotsɔ na wa na kekeli wa ne klẽ xɔse fi ya yi mawu kpe ɖe nu nye wo sɔ asi nye ya ma de gbeƒãe aɖe fia la fi sia fi na wo kekelia ne klẽ na mo katã ƒe ŋkume nɔvinye de mɔ be woakpɔ wò dɔ nyui wɔwɔwo ne woakafu nyaƒoƒo si ke le dziƒo nu nyui mɔ ƒe amenu veve ya yi ke ge ɖe agbomea ale wònyɔ ale wòle keklẽm ɖo la nɔvinye tsɔe fia na mo katã woakpɔe eye ɖeka wɔwɔ kpakple mawu ya avulele yi ke va mia kple mawu dome ademɔ be wòatse ku le agbewo me lo etsɔ agbo na aƒetɔ Yesu le fiesi ya no be agbo la se ku ame yiwo xɔ ɖeɖekpɔkpɔ eye wometsɔe wla wometu ʋɔtrua tsɔ ɖokui tsɔ wla ɖe xɔ me o ɖo togo eye nukunuwo ze
of salvation nukunu will be evident. do amesia me kpɔ Your miracle of healing nukunu will dzɔ be amesia me kpɔ evident. meto And gbe your ɖa miracle be of nukunu total yiwo Mawu la to freedom dziwo will la be wɔa evident in o ela Jesus' zẽ amesia me la name. kpɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me Evident miracles nukunu for yiwo la zẽ evangelizing to Christians. nyanyui Look at kaka Acts si ke chapter 8, kristotɔwo la wɔ la me reading from verse dɔwɔwɔ 4, ƒe agbalẽ ta Acts nyi chapter 8, dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ ta verse nyi 4, kpekpe ame it says, nelia therefore, they that was ebe ame scattered siwo abroad katã after the ka hlẽ la crusade, ekpe yi ke ta after kpekpe they akpa had vɔa received esi the ke Lord, woxɔ after aƒetɔ the Yesu new dzi se life vɔa had esi woxɔ come to agbe them, yeyea vɔa after esi me their ke faith wotsɔ ƒe had agbewo na saved them, Kristo after vɔa they put their esi faith me in the ke Lord woxɔ Jesus Yesu Christ Kristo and dzi have se the vɔa salvation of the ye Lord, ɖeɖekpɔkpɔ therefore, siwo sia they that ebe ame were siwo scattered ka hlẽ abroad la le went tsatsam ke le everywhere nyanyui la preaching the gblɔm word. fia The word is now in Mawu your mouth. nya azɔ le I nume said na the wo word mebe is Mawu ƒe now nya in your Mawu tsɛ mouth. de nume na wo You proclaim that word. yina de gbeƒã nya ya You declare that mebe word. yina de gbeƒã You nya tell ya your friends, gblɔe na you tell xɔlɔ̃wo your neighbors, gblɔe na you tell your aƒelikawo co-workers, gblɔe na and when you tell xɔlɔ̃wo them, miakple ame there's yiwo wɔna something dɔ miakple ame yiwo le evangelism asi does. me When you go back to the office, ne and trɔ you yi tell dɔa mea them, I yi am gblɔe born na wo be again, azɔ and you mexɔ Yesu declare it, they too de can be gbeƒãe born again. gblɔe That's ale be the wohã name, I am woatrɔ born tsi me again. axɔ I'm now a Yesua child of God. azɔ A new mexɔ Yesu metrɔ life zu has mɔ ƒe come bi to me. agbe It yeye will su prevent asi your nye old nɔvi friends nye from ana coming be to xɔlɔ you. I xoxoawo want wa you to ne entice ɖe you fiawo with ɖe the gblɔ na woa old life, womaganɔ because you vavam anɔ declare nu to them xoxo aɖewo already, ɖom I na am wo born ese again. gɔmea And then elabe you yourself azɔa will be eɖe xɔse conscious. woafia I wo told yewo them, nya ame I si ke told my nenye friends, megblɔ I na told my xɔlɔ nyiwo neighbors, megblɔ I na told aƒelika nyiwo my co-tenants, megblɔ I na am born miakple ame again, yiwo and haya they xɔ were le aƒe watching ɖeka my mea life, be azɔa and you metrɔ will dzime not slip back ana into be evil wo ŋutɔ things. hã And so, and that will back when they afɔɖeɖewo see it in anɔ your life, kɛɖekɛɖe and they dzi say, truly, anɔ truly, akɔnta dzi this man adzudzɔ has changed. nuxoxo This wɔwɔ woman ale be has nanewo changed. kpɔe la be They will come and nyɔnu ask ya trɔ you, lo how ŋutsu ya did trɔ it lo happen? leke And nu by ya the ŋutɔ dzɔ grace ɖo of God, you are to wɔn ƒe amenuveve helping me them, hã it will akpe ɖe wohawo happen ŋuti in ne their woatsɔ va gbe lives ana too. aƒetɔ la le Yesu Look ƒe at ŋkɔ verse me 5. kpekpe Here is Philip amatɔ̃lia now. Then eye Philip went Filipo down va to the city of Samaria Samaria dua me and preached eye Christ wòɖe unto gbeƒã them. Kristo That's what you are ŋuti doing nya now na wo as ema you Yohane go ya wɔ ema about ne anywhere. tutoƒo You are nyanyui not kaka ya allowed kpa a day to abe pass. Kristo You tɔ must enea tell ne other nu agbe people keko of the gblɔ joy Yesu of ƒe nya salvation na you ame ɖe have. You gblɔ must tell ɖeɖekpɔkpɔ them ƒe nya of na the wo evidence eye of the power de of eternal Mawu life ƒe that you have. Then Philip nyanyuia went down akpemavɔ to ƒe the nyanyui city ya of de Samaria gblɔe na and wo preached ebe Christ Filipo unto de them. gbeƒã What then happened? Kristo na wo Look le at verse Samaria 6. nu ke In dzɔ verse 6, kpekpe and the adelia people with one eye accord amehawo gave ɖo heed to to those nu things si Filipo which gblɔ Philip said. la kple Which tame Philip ɖeka spake. nu si ke Look Filipo up gblɔ here. kɔta dzi I'm nakpɔm your Philip tonight. menye Filipo na mi I fie said sia I'm your Philip mebe nye tonight. nya ƒe Filipo le I've fie come sia to you meva and I'm nyakpɔ declaring to eye you meɖe that you are gbeƒã going to na mi be have instantaneous Mawu miracles awɔ tonight. nukunu Your kpata ɖe sin na mi will be forgiven. woatso Your nyame nu vɔ ke mi life will be set miaƒe free. agbewo la kpɔ tɔtrɔ Salvation from heaven xɔxɔ will atso come dziƒo la unto you. va na mi I am that menye Philip Filipo tonight. ma na mi I le fie thought sia your name is William. eye Yes. mexɔe se My be name is William. nyawo but ŋkɔ I'm nye doing tɔ William the work of Philip vɔ tonight. mele Filipo be dɔ For wɔm you. na wo I said for mele you. Filipo be dɔ wɔm na mi la And as there was joy eye in abaleke Samaria, dzidzɔ nɔ there's Samaria going to be dua me joy la in your nenema life. ke dzidzɔ la ge ɖe hã gbe me Joy of salvation. dzidzɔ ɖeɖe be dzidzɔ la Joy su of asi a o new life. agbe yeye be The dzidzɔ la word su has asi o come, and it says gamea they so gave heed eye to those things ebena which Philip spake. When he enya told siwo them, Filipo here gblɔ is la the gospel, they eye accepted. eɖe gblɔ When he told them, egblɔ na wo here bena is the good news, they nyanyue ya accepted. ye When he woxɔ told nyanyua them dzi se Christ will save you ye now, they egblɔ na wo bena accepted. When he Kristo told them axɔ mi raise na up your gbe hand, Kristo they atrɔ accepted. mi When he told eye them nya yiwo rise up katã now Filipo and gblɔa receive owɔ ne Jesus ne Filipo gblɔ as bena your personal mitso Savior, wotso they mixɔ Yesu accepted. When woxɔ he Yesu told ɖo ƒe them, agbe me bow your head, eye close your eyes, eye Filipo let gblɔ no us be pray, mibɔbɔ they ta accepted. mimiãku nu Miracle yiwo of salvation katã took ye place Filipo in gblɔ their kɔa lives. wowɔ ɖe And dzi eye tonight, nukunu tsɔ le woƒe as agbe I me come nɔvi ne and fie tell sia you ne like he nu
kake magblɔ na o. that miracle Ne of egbe wɔ ko forgiveness la, will happen in your nukunu life. adzɔ le agbo me, That miracle of tsɔtsɔkɛ salvation asɔ will asi o, happen in your ɖeɖekpɔkpɔ life. And age ɖe all agbo me, the other eye miracles nukunu will follow mamlɛawo even katã tonight. woakplɔe All those ɖo miracles eye nakɔ wo manifold, katã. all those miracles Nukunu vovovovo incredible, mawo yiwo all míegblɔ those le miracles fiesia. reverberating, Oh, all those miracles nukunu abiding, yiwo all katã those nɔ anyi, miracles nukunu manyagblɔ, confirmed, all nukunu those yiwo miracles Mawu la lasting, all aɖo those kpe dzi, miracles, nukunu evident vovovovo yiwo miracles anɔ anyi na mi will happen in ɖaa. your life Wo katã tonight. míaxɔe le In fiesia le Jesus' Yesu ƒe name. ŋkɔ me.
hearing and seeing the eye miracle. wo se yo kpɔ Hearing nukunua and seeing eye esi wo the se eye wo miracle. kpɔ You'll Jesi hear of si miracles wo tonight wɔ from other people. Jesi o ya You'll jɔ see eye miracles wo la kpɔ tonight, nukunu le even in fiesi your ya body, wo in ŋutɔ a Jesus' nukunu agede name. ŋuti la wo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Look at verse 7. It Keke says in ãdrelia, verse 7, keke ãdrelia of gblɔ be great elabena spirits ame crying, geɖe but loud siwo voice me came gbɔgbɔ out of many makɔmakɔwo le that la were possessed togo with them, hele li and dom many kple taken with gbesese pulses, eye it wo says, da and that gbe le were tekunɔwo lame kple dɔnɔ were geɖewo healed. nu. The lame will jump for Tekunɔwo joy ya tonight. tsi kpo le The fiesi ya. bride will see Nukunɔwo with akpɔ joy nu kple tonight. dzidzɔ. Great miracle, Nukunu gãgãwo, wonderful miracle, nukunu glorious manyagblɔwo, miracle, nukunu gracious miracle, nyuiwo, merciful miracle, nukunu manifold miracle manyagblɔwo coming upon le your life dzɔdzɔ ge le tonight fiesi ya. in Adzɔ le Jesus' agbo me le name. Yesu ƒe And ŋkɔ me. they that were Eye lame were healed. ame Paralyzed, they geɖewo, were healed. dɔnɔwo Stroke, they geɖewo were healed. wokpɔ Arthritis, dɔyɔyɔ. they were healed. Ekpe Broken tsaƒetsaƒe bones, be they dɔ. were healed. Aƒetɔ ɖe Whatever woxɔ problem in dɔyɔyɔ. their lives, Kaka ɖe they kpekpe ke le were agbe me na woa, healed. woxɔ Your time dɔyɔyɔ. has now come. Wohã gamea va na wo, Look at gamea verse su, 8, gamea su na wo. 16, verse 8, Kpekpe. and there was great joy in that Enyilia city. eye wozu There dzidzɔ was gã great ɖe joy le in that duma city. me. Over Dzidzɔ here, gã ɖe le as you duma are me. here tonight, Efiesi great ya, joy. wo ke le senkɔnya On that kpɔ dzidzɔ. side, great joy. Le afi keme ɖa kpɔ In dzidzɔ. front of me here, Le ŋkɔnyia great joy. kpɔ dzidzɔ. On that side, Le go great keme joy. hã dzia kpɔ dzidzɔ. Anywhere you hear the Fika sound ke of le my se voice tonight, ekpenye le great fiesi ya, joy nɔvi in nɔ your kpɔ life. dzidzɔ. As you respond, Nenye as be you give ewɔ heed to the nu yiwo word katã you wo have gblɔ na wo. heard, Ne wɔ ɖe miracles, nya yiwo katã ne se la dzia, salvation, nokunu ava na wo. healing, Kɔkɔ la va, deliverance. dɔyɔyɔ la va, And this gaɖeɖe la va, miracle will eye spread nukunu from yiwo you katã and akaka spread ɖe to agbo me. other people. Akaka ɖe yi ɖe ame kpɔtɔewo ƒe agbe And me. spread Me be to other akaka people. aɖo ame Now, kpɔtɔewo hã ƒe Acts agbe of me. the Apostles, chapter Dɔwɔwɔwo ƒe 19. agbalẽ tawi asieke, Chapter 19, dɔwɔ tawi asiekelia, reading from verse kpokpoe 11. wuiɖekelia, God wrought eye Mawu special wɔ miracles ŋusẽdɔ by the hands siwo mele of sue Paul. o la to God Paulo ƒe wrought asi dzi. special Mawu wɔ miracles nukunu by tɔxɛwo the hand of siwo Paul. And mele tonight, gbɔgblɔ me o la special mele sue o la to Paulo ƒe asi dzi. spectacular Nukunu miracles. tɔxɛwo la It dzɔ. was spread Nukunu everywhere. mawo la kaka ya afi It sia will afi. spread to you there. Me be It will ava spread kpe o me. over there. Look at Akaka kaka la va verse ge 20. ɖe agbo me. In verse Kpekpe bla 20, velia. it tells us La velia so gblɔ be ɖeke. mightily grew Ale the word aƒetɔ of la ƒe God nya la tsi kple and ŋusẽ prevailed. The eye word of wòkpɔ God dzeɖoɖo grew enye in si your life, medo gbe in ɖa your family, be le ƒomewɔa mea prevail agbewo in mea your life and Mawu nya family ɖe do in dzi Jesus' na o name. le Yesu ƒe ŋkɔ me. Tonight, special Fiesi ya, night. fiesi Are you tɔxɛ ye ready? lo. Alo? Tonight is Me going be to fiesi ya be ɖe edza nɔ spectacular. Are you tɔxɛ. ready? Esɔgbe hã. Great things you've never Nu felt, you've gãgãwo never yiwo seen, me you've susu never kpɔ o, me tasted, kpɔ kpɔ o, will me se happen. kpɔ o Are wa, you ready? edzɔdzɔ ge esɔgbe It's hã. bowed Me and sia me eyes ne bɔbɔ ta. closed. Ne mia ŋku. It's bowed Bɔbɔ ta. and eyes closed. Mia ŋku. You see the beginning Nye kpɔ of gɔmedzedzea. that mighty thing happening Na is that they all give heed nusẽdɔ to yiwo what they have katã heard. ye And Mawu you don't le want to wɔwɔm leave this ye wo place katã without woɖo the to joy nu yiwo of katã aƒetɔ la salvation, gblɔ na wo be woawɔ. the joy of a new Eye life, agbe the yeye joy of be sins dzidzɔkpɔkpɔ yi forgiven, ke nɔna the meme. joy of Dzidzɔ yi ke nɔna life meme be wotsɔ ye ƒe transformed nu vɔ is ke. available for you now. Fiesi ya Mawu This dzre da ɖe anyi is na the wo hã. final night. And the Lord Ezã mamlɛ ya wants to put your name aƒetɔa dzi be among the ya people ŋlɔ ŋkɔwo that have abandoned ɖe sins ame and yiwo have come de asi le to nu the vɔ ŋuti Savior. eye wova It ɖe will la take gbɔ. time. If you want to have Jesus Ne le as dzi be your yeatsɔ personal Savior, agbo now, na you've been Yesu hearing le every fiesi night. ya. But now you are making up your mind. Ne Lift up ele your wɔ hand nyametsotsoa where you are. nyawo And nyawoa let salvation work kɔ out. asi God dzi. bless you there. Mawu ne Thank you yra very wo much. amema Let's le hold radioa that hand. gbɔ. Mawu ne yra wo le aƒea me ɖaa. Let Mawu the ne yra wo le final afi night ke of the fi kake crusade, ne le fiesi ya. the salvation Se you have Mawu made, nya ya ele dzi ɖeɖekpɔkpɔ alo. eternal life you Ele have dzi made, agbemavɔ. the forgiveness Ele dzi you have woatsɔ made, yeƒe nu vɔ̃ ake ya. the freedom Ya you vo. have missed, the voice of God from heaven Mawu saying, ƒe gbeɖeɖi tso you are dziƒo le now gbɔgblɔ na wo a be child of God. azɔa, You've missed for such a long etrɔ time, zu all Mawu these many vi. days. Today it comes. Enua ke Lift na up your woazɔ. hand. Nɔvi kɔ asi Lord, dzi.
ne I give over myself unto you. na I akplona surrender aƒetɔ la bena myself aƒetɔ unto you. metsɔ agbenye na wo metsɔ ɖokuinye tsɔ na Without wo any reservation, metsɔ I ɖokuinye na wo want blibo that miracle eye of a medi new be life, atse miracle nukunu of wɔwɔ le salvation agbenye me is of that hand. ne ewame ma le Thank you dzi there. ɖeke God ƒe bless you nukunua there. If kɔ you're asi dzi raising up faa your hand, ne kɔ asiwo please dzia stand up. tso ɖe afɔwo dzi tso Identify yourself. Tso God bless you. God mawo ne bless you. yra wo God bless you mawo ne there. yra wo God bless you mawo there. yra wo le afi ma Thank you very much. Akpe na You mi. have honored the word of the Lord. elabe nye tsɔ bubu And the na Lord mawo ƒe will nya honor you with mawo ala te salvation. bubu ŋuti o This is your time. Yes, my gamia friend su there. Rise up. gaƒoƒoae Raise ye up nye your ya na o hand. Rise up. gaƒoƒoa ye My nye boy, ya nɔvinye My daughter there. de Raise up xɔse your ba hand. fɔ de Stand xɔse up. ba fɔ le aƒea me This is salvation. wɔnyametsotso Great, great miracle eye of nukunu eternal life. gãgãgãgãwo And as you kaka raise bɛ up kɔ your ɖe hand, agbemavɔ ƒe stand nukunu up. dzi Friend, asu you're asi coming wo for the first time. ne gbenye Good si for gbãtɔ you that you ye came and you had ele wɔ nyametsotsoa le the radioa offer gbɔa of the salvation of the Lord. eyina tsɔtsi lo vɔ wo ŋutɔ nya be Friend, yemekpɔ you've been trɔ dzi me o coming for a wo long ŋutɔ ne time. nya be For the yemekpɔ trɔe ba peace of gbea salvation na has Yesu not o settled in your eye heart. fiesia le You are dzi here be now. nyawoa This is yeatsɔ good for yeba you. gbe na Yesu The ŋutɔŋutɔ peace of God, the joy eye mawo of ƒe salvation, lɔlɔ̃ the mawo new ƒe life ŋutifafa agbe in yeye salvation. wo katã na Raise up su your esia hand kɔ and asi stand dzi up. ena tso And remember, meɖo you ŋkui desire that peace. ɖo ŋku be ele dzi You ŋutifafa desire that ele forgiveness. dzi tsɔtsɔke You desire ele that dzi salvation. xɔxɔ You desire ele that new dzi life. You akpe yeye desire ele dzi to have adoption be into mawu the ne family xɔe of God. tsɔ de ye be ƒomea The me desire you have, dzidzi yi ke follow le it dzime with na woa appropriate nɔvinye action. de ye ba fɔ And stand up ena wherever you tso are. le fi Anywhere, kake ne le far at the back, fi near kake the ne le front, se nya be ŋkɔ or in the gaƒoƒo ya mea middle, ete on the de xɔse right, ba fɔ ya on the left. eye akɔ asi This dzi le is radioa the gbɔ day of your eye salvation. zã ɖe yamewo ƒe Just ame la say kplɔ mi le quietly gbedodoɖa me there, Lord, agblɔ be na I aƒetɔ thank you. gblɔe le radioa gbɔ be Tell aƒetɔ the Lord, meda akpe na wo Lord, ke nu I gblɔe gblɔe thank gblɔe you. gblɔe You kple have xɔse invited aƒetɔ me. meda akpe na wo You have offered me salvation. elabena You have etsɔ xɔxɔ offered le me nam forgiveness. ye ne le And kpem Lord, be I yeatsɔ receive. nye nu vɔ akem I give aƒetɔ metsɔ myself ɖokuinye le na wo unto you. metsɔ agbenye I na wo plead, I pray. aƒetɔ mede kuku na wo I desire. mele dzidzim Take be all my sins na xɔ away. nye nu vɔwo ɖa le Thank you, menye Lord. aƒetɔ You akpe na wo cannot fail. elabe cannot lie. menye be enyi nuteƒewɔla You said, aƒetɔ whosoever meda alakpa comes o to you, eva me sia me ke va yi gbɔ la ye ma tsɔe aƒu gbe o I come. aƒetɔ me va Thank you, Lord. aƒetɔ I akpe na wo believe mexɔe you have se received be me, exɔm and I believe mexɔe se I've received your be salvation. enam dede Let the joy of the Lord na take over wo your dzidzɔ heart now, na ge ɖe nye dzi me and the new life, or the Eye new power manɔ and the agbe grace take yeye over your life right now. azɔ Father, fofo we thank you. meda akpe na wo Merciful God, loving nublanyikpɔla God, lɔlɔ ƒe mawu we thank you. Nye da Gracious akpe na wo. God, we thank you. amenuvela ƒe mawu All mie these da akpe na you wo have indicated, both ame nu yiwo here, katã online, everywhere, ame yiwo katã ɖo in tom every locality. se ŋkɔnye le teƒe sia teƒea receive ye woɖa afɔ and ɖe forgive yɔyɔwo ya dzia everyone medo gbe ɖa ɖo in ta be tsɔ be Jesus' nu vɔ name. katã kewo le Yesu ƒe Take ŋkɔ me the aƒetɔ condemnation ɖe fɔ of their bubu sin ɖa le away. woƒe dziwo Take the me guilt and the burden ɖe of their nu sins vɔ ƒe agba away. ɖa le wo Let there dzi be peace eye in na their hearts be now. ŋutifafa ne Joy ge ɖe woƒe in dzi me their hearts now. dzidzɔ ne ge ɖe Assurance woƒe dzi me of salvation kaka ɖe dzi ne in ge their ɖe wo me hearts be right now. yewo va Thank gbe you, Lord, atrɔ for aƒetɔ bringing akpe na wo them be ne kplɔ to wo va yourself, ɖokuiwo gbɔe to your kingdom, va wo fiaɖoƒea me to your family. ekplɔ wo va wo You ƒomea have brought me them eye ne xɔ wo among those who are de saved. ame yiwo kpɔ I ɖeɖea pray, Lord, me aƒetɔ me bia that your spirit be wo gbɔgbɔ will bring a confirmation nana wo kaka ɖe in dzi every one of their gaƒoƒo ya me hearts now. le woƒe dzi me In le Jesus' Yesu name we ƒe ŋkɔa dzi pray. nye do gbe ɖa le Another amen. gagbɔ na nke be amen A good gblɔ na ŋkple xɔse amen. be amen ewɔ nyuie tsatsa nyuietɔa nyametsotso nyuietɔa ma ne wɔ eye nenye fiesi ya ye ne wɔ nyametsotso eye ne tsɔ agbewo na Kristo ye ele kpɔmɔ na nukunu
vovovo yawo be wa gede pa gbeme la ke novi makpe be na axɔ nɔmba ya ayo alebe wa tsɔ kpekpe nu nyuetoa anao be nukunu wa ma atso le mɔdzio vo akpɔtɔ anɔ dzi yim na o daa ke nɔmba yewo mi ayɔ nɔmba ɖeka koe bla sheke vɔtɔn deke o kple amene blatɔvɔnyi bla sheke vɔtɔn deke o kple amene blatɔvɔnyi ne yɔ nɔmba ya fifi la iko la wa axɔ le ekame yɔ nɔmba zi ɖeka da le loamewo da le loame godo fi kake ne le wo ye wo nyametsotso ya nɔvi lɔlɔtɔwo akpe ɖe ŋutsiwo alebe xɔsewa kple kristo yomedzedze ƒe azɔli atema zɔe nyuie eya ta nɔmba yi ke yɔ mi le fifia etem yɔ nɔmba eye natsɔ wo nyanyananawo tsɔ ɖo ɖa abe ŋkɔwo kɔ yi ke me ne le kpakple wo adresse ne dzia ne yɔ nɔmba ya bla sheke vɔtɔn dekewo kple amene blatɔvɔnyi la ekema wakɔ wo le kame fifla eye wana wo toƒoɖo nyuitɔ yi ke akpe ɖe ŋutsiwo ɖo hã nanɔ mawuviwo dome haleluya eye megaŋlɔ be mi kpɔkpa ɖoɖo aɖe o ɖoɖo mekpɔkpa o zã ɖe ya mawo ƒe amea gbɔna nyagblɔgeɖi eye nukunu vovovo yawoa gbãtɔa ye ma ne xɔ ye nye dzimetɔtrɔa kpɔtsiawo hã gale mɔ dzi gbɔna eye wo katã aɖɔli kɔ ɖe nyaƒe agbeme eya ta nenye be yimetɔ ɖoɖo ya gɔme tso kaka bla ɖa gbeke ye dzi ku ɖa yawo ɖa fi ɖa memle ɖa egbe kɔasi ɖa mi le kpa nenye be ne wɔ nyametsotso tso ŋkeke gbãtɔa dzi kaka va kɔ ɖe gbea ke me xɔse be nɔmba yi ke miena da ɖi ya ne yɔe kɔ la kpekpenu kpɔtsia yiwo woana wo be na ankpɔtɔ anɔ mawuviwo ƒe hamea woatsɔe ana wo ke wɔame ke kpɔtɔ ɖe hadzia gbɔa mɔnukpɔkpɔ ya wònye na wo fiesi abe ayi ɖe gbedodo ɖa dzi ebe ne bia yana o ebe ne ƒoʋɔtrɔa ye ŋutɔ ya ʋui na o ebe ne edzi ko la akpɔe ke mɔnukpɔkpɔ ya na wo be yi ke kpɔtɔ le hadzia gbɔa alo ʋu radioa da ɖe dɔnɔ ɖe gbɔ wo dɔnɔ yi ke gbɔ radioa le gaƒoƒo ya mea ete tɔ gbedodo ɖa mekɔe se be ne tsɔ agbo na Yesu vɔ eye na yi gbedodo ɖa dzi anɔ tɔ nubiabia mawu elabe ma dzidzime la mawu ƒe ame le nyagblɔ ge ɖe nyaƒe agbewo dzi eye wotɔ na kpɔ nu siwo le dzɔdzɔ ge le agbo me le fiesia gbedodo ɖa dzi eye natsɔ nyawo do aƒetɔ la be ŋkume mawu metrɔna o yeƒe ŋusẽa egakpɔtɔ le yeyea dzi ko mawo ƒe ŋusẽa metrɔna o la egale yeye ke nɔkpɔmɔ nadzra ɖo be yaxɔ yeƒe nunanawo yeƒe nukunuwo tso dziƒo mawo la gbɔ yemawo ƒe amea ava zã ɖe ya ava do gbe ɖa ɖe mía ta ŋusẽtɔe madzidzime la mawo ƒe amea ava ye nukunua aɖiɖi ɖe dziwo Father and the Lord, you are welcome, sir. mawo ƒe ame wezɔ Amen. amen If you can stand, ne atema tsitrea tsitre fa if you cannot stand now, fɔ ne ma atema tsitre fifia wa after the final ne ese amen, amen kpɔtsia la power mawo will ƒe penetrate ŋusẽ your body. ale wo tsitre The hey weakness will vanish away. gbɔdzɔgbɔdzɔwo la
buda le lamena You will stand eye like a real chitre. complete man. a chitre Miracle time has come. eye nukunu be gamea My miracle esu time. gamea suna My nukunu wa deliverance time. no bi nyegble be nu gamea My su healing ma ho time. nukunu la gamea su ma ho Anything toyoyo you want on this nukake final jim day, nelea ekpen anything keke you mamleto ya expect on this nukake final le day pomona is coming upon you right ma now. u le tu elevana o And you know today, enya as you ofiesia desire, aleke they ne will pray. jidoa then you believe Ye that ne you have kwese. received, and you ye ne will kpomo be have. avava mena yela avava I mena o believe I receive, me kwese and then I will eye have. avava menam Whatever the description of the problem, nukake la nye kakawa whatever the description of the lekeke sickness, enye nonome wa lo however tolele wa long it might have been, lekeke the o da nu power anyi of jiji the de Lord ha is ma coming to you o right penu se now. la togo papeli I believe, me kwese I believe, me kwese la I believe I receive, me kwese and I shall have. eye aswasi You nye will have. nobi aswasi wo There is up one hand to kwasi de indicate kaneji you're expecting eye a miracle akikele now. veo mla You lay the other ka hand tasi de where you kanakima have your problem. eye And ma la then, tasi o after the final Amen. amen, Amen. Mamleto healing, bokola. deliverance, miracle, freedom, Toyoyo. provision, Vovo. power, Ma openu will se be manifested right agede there. wo agbemelo. Father, Fofo. in Jesus' Le Yesu name, penkome. well, thank you because you are a Ye God that dakpe cannot fail. elamena nye mawi And keme you have doa given us konu. the name of Jesus Yesu that Christo cannot penko fail. yike me He doa conquered konu onami. already. Edu jinami Conquered kokobo. Satan. Edu satanaji. Conquered sickness. Edu toleleji. Conquered sin. Edu nouveau jinami. Conquered infirmity. Edu na megbegbeloji. Conquered disease for Edu everyone gbọdọgbọdọ of kata us. jina me We're siame. asking Apeto me now, do you gbedame. manifest your power Que in nous every sema sia life le in kapupo ya me la Jesus' mesia me ba name. gbemele Yesu penkome. Sickness, you Tolele. have to bow. Edola cheklo. Disease, you have to bow. Tolele me be rwa cheklo. Demonic possession, Gbọgbọ you fo have pe to ton la me bow. mi cheklo. Satanic attack, Satana you me have to don na o bow. mi cheklo. Long-standing, Tolele yo le tepe incurable jiji disease, do madama do you will have kata mi to bow. cheklo. This night, Saya me ya. this time, Kapupo ya dia. immediately, Kifi laila. get your healing Nyakata in mi konya pe doyoyo le Jesus' Yesu name. penkome. Lord, Après at ton- this location, Le tepe ya ikemiele. and all the other locations Kle all tepe over the vovovo yo world, kata le senkonyele. according to your commandment, Le wo sedede anu. I send forth Me your do healing wo power. doyo nu siano da And mesiame. everyone that Ye hears now, amesiame ikele everyone senkonye. receiving now, Amesiame ikele everyone senkonye. accepting now, Amesiame ikele ho heal nyaya them kapopo ya mela. in Yo Jesus' do kata le name. Yesu penkome. Pain vanish Bebe away. se se o ne buda le la menao. Disease vanish Na me away. gbegbelo ne jujo le la menao. Demons vanish away. Gbogbo ne fota gbaduro wa gbeme. Incurable disease Do vanish madama away. do kata ne lo agbajo. Lord, Afeto, a confirmation now. Do pe di azon lo ba gbeme. Manifold miracles Nukunu everywhere. vovovo ne cho la mo ba gbeme. Incredible miracles Nukunu manyagblɔ ne everywhere. cho. Revealed Nukunu miracles yola kaka ya everywhere. mesia me gbɔ ne cho. Abounding miracles Nukunu yola nuanyi na mi everywhere. da ne cho. Confirmation of Afeto miracle nukunu yo everywhere. na do pe di ne va me. Miracle that will last. Nukunu ike anuanyi to yi da. Everywhere in La Jesus' fisi afi nya name. kpɔ gome le me ne va me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Evident miracle Nukunu now yola ze gaglagbe. upon everyone. Ne va me se me ba gbeme. Right, Apetɔ le mio le left, ɖusi dzi le mio dzi center, le at the titina back, le megbe the dome alpha location le here, afi mie le fia locations all over the le teƒe world. ɖe kpekpe le Lord, kekea me I pray apetɔ me do gbe there ɖa be evidence be of healing and dɔyɔyɔ kple miracle and nukunuwo ne deliverance dzɔ in ne Jesus' amewo ne name. kpɔ kple ŋku le Yesu ƒe ŋkɔ me I thank you, Lord, meda kpe because na wo I know it apetɔ is be ne do done. to nye gbedodo In ɖa Jesus' le name Yesu ƒe we ŋkɔa dzi nye do pray. gbe ɖa le The Lord has apetɔ la done it. ewɔe na wo vɔ I have received. nyea me xɔ tɔnyea I have received. mebe me xɔ tɔnyea
Check up. The Todo final kyo amen has been said. Amen. Kotia mi Check up. blebo. Your miracle is there. Nukunu wa e job.